pošto mi imamo ove godine jako puno dobre djece, posebice ovdje u Belom Manastiru, odlučili smo ovdje kod vas otvoriti privremeni ured Djeda Božićnjaka. Samo trenutak, pozvat ćemo Djeda Božićnjaka, samo da se prvo pripremimo, da se uvjerimo da smo napravili sve. Djed Božićnjak, pošto ove godine ima jako puno dobre djece, ima puno posla oko čitanja pisama dobre djece. Jeste li pisali Djedu Božićnjaku? Super! Za slučaj da niste napisali svoje pismo, ne brinite, imate vremena do Badnjaka. Mi primamo pisma do Badnjaka, tako da samo polako. Ne morate nužno pisati, možete i crtati ono što želite da vam djed donese. A mi... Što kažeš? Ovo što ja držim u ruci, to je moj popis obaveza i poslova koje mi imamo tamo pred Božić, koje nam se nakupe. Moramo peći kolače, moramo skuhati kakao, moramo pahuljice od papira praviti, moramo kuglice na bor, objesiti zvijezdu na vrh bora, darovi su svi ispod bora, odijelo Djedu Mrazu moramo izvlačati, čizmicama moramo uglancati snijeg, očistiti oko naše kućice, saonice upregnuti, izglancati, staviti dekicu preko njih, zvočiće na kapice i na saonice, sjeno staviti pred naše sobove, pingvine naše pozvati na čaj. I puno toga još, djeco moja. Ovako, mi smo se pripremili za našeg djedicu. Sad ću da pozvat samo trenutak. Djedice! Djedice! Pomozite mi, molim vas, mislim da djedica malo slabije čuje. Jako su mi narasli od zadnjih puta, jako su mi dobri. Jesu, djedice, jesu, zato smo i došli ovom Belom Manastiru. Djedice, sjedi, vidi, pripremila sam ti ovdje stolicu, da malo sjedneš i da odmoriš. Vidjet ćeš, ovdje sam razvrstala pisma, dobre djece, neka su, vidjet ćeš ovdje od naše djece iz Belog Manastira, tako da pripremila sam ti to tu. Ovdje su pečati koje ćeš staviti, odobreno piše na njima, na pisma dobre dječice. A imamo i tu jedan pečat za zločestu djecu gdje odbijamo pisma, ali taj skuplja prašinu kao što vidite, pošto baš nema puno zločeste djece. Djedice, sjećaš li se kad smo pričali da ćemo ove godine uzeti 2 nova vilenjaka, pošto sladak su djece. Uzet ćemo 2 nova vilenjaka, pošto imamo jako puno posla, znaš. Tako da stignemo ove godine još ispeći dodatno kolača, skuhati čajeva i tako, znaš da treba puno pomoći, tako da ti imaš puno vremena za čitanje pisama. Jeste li se pitali djecu kako se postaje vilenja? Jel netko od vas možda želi postati vilenja? Ja! Ovako. Ako želite postati vilenja, prva stvar koju morate napraviti je odrasti u
dobre ljude. Što neće biti problem vama jer već ste dobra djeca, tako da nastavite samo tako i odrašćete dobre ljude. I onda možete postati lenjaci, ali prije toga morate izvršiti 3 zadatka. Da. Okay? Djeca, ja ću njima objasniti sada, vidiš da ovdje imamo kandidata za vilenjaka. Ovo nam je plakat od ove godine. Svaki vilenjak, hvala, to sam sama napravila. Svaki vilenjak mora marljivo izvršiti ova 3 zadatka u kojima će pokazati kreativnost kroz pisanje pisma, odgovornost i spretnost. Imat ćete priliku vidjeti kako to izgleda jer ja sam izabrala djelice 2 kandidata, odlična kandidata, pa ćete, kažem, imati priliku pogledati kako izgleda taj ispit. a djeca ne imate poklone. Poklon? Ovako, djelice, ako si ti spreman, ja bih pozvala naše kandidate. Ove godine, kao što sam rekla, imamo 2 kandidata, Boru i Ivu. Pa, ako si ti spreman, kažem da možemo ih uvesti za prvi zadatak. Prvi zadatak je pisanje pisma. Zapamtite to, u kojem ćete vi navesti zašto mislite da ste baš vi dobar kandidat za vilenjaka. I kroz to pismo ćete pokazati svoju želju, svoju kreativnost, svoje namjere. Djelice, hoćemo pozvati našu Boru da vidimo. Pogledaj, djelice, ovo čudo od pisma. Bora nam je navela jako puno banalnih razloga. Pogledajte kako je lijepo nacrtalo i ukrasilo ovo pismo. Ne mora nužno biti veliko pismo, može biti veće, može biti manje, može biti kako god vi želite. Hvala, Doro. Djelice, što kažeš ti? Meni se jako sviđa, Doro. Znala sam da ćeš zadovoljiti. Bravo, Doro, bravo, Doro. Bravo, bravo. Hoćemo mi Ivu pozvati. Iva! Lijepo nacrta ovog vilenjaka. Ne znam kako mi izgleda. Prekrasno, Doro, prekrasno. Iva, prekrasno. Iako ja biram kandidate, djelica je taj koji daje zadnju riječ. Djelice, što ti kažeš? Super. Sjajno. Zadovoljila ste s prvim zadatkom. Jeste li spremni za drugi zadatak? Možete se pomoći i pripremiti svoj drugi zadatak. Drugi zadatak je uzgojiti drvce božićne jelke iz sjeme. Znači posaditi drvce, zalijevati ga, brinuti da bude na svjetlosti, nekad ga malo pomaziti, popričati s njime, da izraste u bogatu, prekrasnu jelku. I na taj način, na sadnjem drvca, brigom o njemu, pokazujete da ste odgovorni. To je zadatak kojim pokazujete svoju odgovornost. Djelice, ti kad si spreman, možemo pozvati Doru da nam pokaže svoju jelku. Može, Djelice? Pogledajte kako je bogata i mirišljava njezina jelka.
tako lijepa je. Dobro, bi li ti nama ostavila tu svoju jelku da mi nju kasnije malo očucimo? Ja sam oduševljena. Hvala ti, Doro. Evo, ja ću ti napraviti malo mjesta ovdje kod nas na stolu. Ako želiš, možeš raspustiti. Hvala, Doro. Djelice. Bravo. A gdje su pokovi? Čekaj. Neće vrlo drvce. Moramo pogledati drvce drugog kandidata prema djelice. Kad si spreman, možemo poslati Ivo. Ivo, dođi. Ivo. Ja sam oduševljena vama dvijema, znala sam da ćete biti izvrsni. Bravo! Bravo, hvala puno! Jeste li spremni za treći zadatak? Da! Djelice, mogu ja ne pogledati? Ovako pripremite treći. Treći zadatak se mijenja svake godine i zadaje ga naš djedica osobno. Ove godine, znate da zadatak broj 3 glasi pokazati spretnost. Da ste spretni sa svojim prstićima. Ove godine djedica je zadao našim kandidatima da naprave igračke. Konkretno medvjedića, da ga sašiju svojim ručicama i na taj način pokaže da su spretni, pažljivi i marljivi. Upijajte dobro što radimo ovdje danas, jer to će vam trebati danas sutra ako budete htjeli biti vegetarijanci. Da! Djedice, ti ako si spreman, možemo pozvati našeg prvog kandidata, Doru. Može, Dora? Možemo sad pogledati medvjedića naše Ive, djedice, kad si spreman? Djedice, ja već vidim da bismo mi mogli jako lijepo Sada držimo fige. Djedice,
Jesi li zadovoljan? Jesu li naši milenjaci obavili uspješno sva 3 zadatka? Da! Jesu! Djedice, mislim da je vrijeme da proglasiš i službeno milenjacima Ivan Olić. Možete vi s nama malo? Ljudi će se malo plesati s nama! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swinging, jingle bells ring. Snowing and blowing like bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bells high. Dancing and dancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up the beat, jingle all around the clock. Mix and mingle to the beat, that's the Jingle Bell. Jingle bell chime, jingle bell time, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, the right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle all around the clock. And they'll say, "Jingle, jingle beat." That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell Evo kad se izdule, Idemo sjesti. Doćete sjesti. hvala vam svima. Hvala što ste nas pozvali. Hvala što ste nas ovako lijepo ugostili vlastitim predstavama. Mi smo i suzu pustili. Dotaknuli ste nas u srce, oduševili ste nas. Hvala vam najljepši. A gdje su popcorni? A sada, ako se vi